T-Bag nkaba ndigarukiye Fotole ya magazine bagenzi. Uyu munsi nabazanye Nigeria, tuvuye mu Bushinwa, USA na South Africa. Uyu munsi turi hehe? Nigeria. T-Bag birebe filime yacu na Fotole ya magazine, agane kuri YouTube birebe ibintu byinshi bagukorera. Filime yiswe Frida. Niyo muntu uzwi cyane muri Nigeria witwa Ruth Kadir. Tamuzi rero cyaba ari ikibazo, ariko bagenzi mwihangane utangire filime yacu. Umunsi nta n'ibintu by'indirimbo. Aya basa tangiriye mu rugo rumwe, hari umugabo urimo akina n'akana kamusiga makeup. Ore nawe nyuma arategura ibyo kurya. Ukima wari gukora biriya. So bagize imbwa. Umunanyiriza makeup. Akandaza kugurira indi. Haraseka n'umugabo n'umwana we umukobwa. Papa wa mayo lipstick. Muhereza umwana muto w'umukobwa. Siga ku munwa. Umugore asohotse afite umushiha abanza, ndabona areba nabi. Ndiri ngwinira biminwa yanjye. Amugize imbwa. You know, if you make me any prettier, nungira neza cyane, I won't on this world. Nzajya mu marushanwa Miss World. Nzatsinda. Wowe no musiga makeup agasare nzajya mu marushanwa ya Miss World. Zira ku mugabo wa gakobwa we. Muze turye. Umugore afite agashiha. Ntabwo ndi kuvugana n'abantu. Afite umushiha. Ajya kurya. Tangire muri runo rugo rumwe. Filime yiswe Frida cyangwa yita ukushaka. Avayo ni umugabo ufite umutima mwiza. Bari tujyana na makeup ari kubundi bimaze. Bakunze makeup yanjye shiri. Kadosenge turye. Umugabo n'umwana mwiza barasenga bagiye kurya. Umuryango mwiza byo. Shize ingahe amasaha y'ijoro. Baza hano mu cyumba nk'umugore n'umugabo. Takana kamwe k'agakobwa. Just look at yourself. Ireba ariko. Ibyo byose ni ibiki? It's the fun. You know I don't say praise a lot. Barabizi rwose umwana wacu umukobwa arakubagana. You are beginning to give this girl too much attention. Umukobwa utangiye kujya umwitaho cyane. Very annoying. Byo bitangiye kumbangamira. Turn on my makeup. Reba ku mwanya yije makeup. Umugore aratongana n'umugabo we. Ubwo sura agira ngo sizongeye gukira n'umwana wanjye umukobwa. Ikisi. Just saying that you are giving her too much. Ndimo ndavuga ko urimo uramwitaho cyane. Wife in this. Kandi ninjye umugore muri no rugo. Umugore yafushya akana gatoya. Akana kabo. Yes, you are the wife. Yego uri mugore niwe mugore. Kandi nta numwe muhanganye. Adopted daughter. Urana umukobwa wacu ya umukobwa twatoraguye turera. Yaba ari uwo twatoraguye yaba ari uwo twabyaye n'umukobwa nta kibazo umwana wacu. Umugore kumbe afite agashiha umwana wita kuri se nabo bamufuhira. Umwana batoraguye gusa n'akana gato akagombye gufuha. Gabona umwana mwiza barayisekera. Gira umutima mwiza byo. Kundira akana batoraguye agafata nk'akana ke. Filime nayizanye bagenzi. Ukabuze kurizwa n'ubusa. Filime ntuyirebe. Abantu zini T-Bag mu byayishu mu gitondo cya kare. Uraza tugura akana kajye ku ishuri. Uraraza. Are you wearing her shoes? No ugomba kujyambika inkweto. I mean, can't she wear her shoes herself? Ndavuga ntago yakwambika inkweto ku buryo rero uzajya umwambika. Yeah, meaning that full of child. Tegure nawe ujye ku kazi. Kumbwire. Ntago birenze. Besides, kandi aze koga nambaye cyo kwitegura ntago biri buntu ntwari igihe kirekire. Umwana ni umwana muto afite imyaka 8 gusa. Bagomba kumufasha. Umwana. Please, the food is ready. Ibiryo byateguwe. Wamureze ujye wiyambika inkweto kujyana ku ishuri. Mukajya wice bakwambika witwaye nk'umwami kazi nta nisoni. Mureke yambika inkweto ariko. Papa. Kandaza kuziyambika. Akana gato. Papa ndaziyambika ndazirangiza. That's wearing this child. Sinzi uko umugabo wanjye nzakumena. Umugore bafuye akana gato. Sinzi impamvu agira umushiha. Akana batoraguye barera.
ahita agenda. Umugabo ni umwana mwiza akunda akana ke nubwo atakabyaye ariko disi agafata nk'ako yibyariye. Umugore ntabwo abyishimira. Alright. Okay. There you go. Kula 5. Umuryango mwiza ajyane ku ishuri. Tondo cya kare Moscow imisi akomeje kwicuma garuka hano Godwin ari kuguruka. Uyu kirere filime nayibazaniye umujyi mwiza byo Nigeria nabazanye uyu munsi. Igihe kimwe rero umugore yararwaye kwa Frida niko kamwitagaho ubwo yashihura ukamutwarira umugabo ari akana kanzinya yararwaye sinzi yararwaye iki aza kumwitaho umuntu birirwana mu rugo akana gato myaka 8 y'amavuko akana keza akunda kwikinana na papa wako baragatoraguye barakarera sinzi bagakuye he gusa barakarera hagara ko babyaye. Sobanuzi ni T-Bag nabazaniye filime y'uyu munsi iswe Frida cyangwa uyihizina ushaka gusa nimburizwa n'ubusa kenzi nakubwira ngo ugiye kureba izo kurwana iyi ni kureba bitekerezaho karwaje umuntu mukuru gashihura ariko nta ribi. Bazanye Nigeria uyu munsi. South Africa tuhamaze iminsi. Ubushinwa twagiyeyo no muri Amerika. Yumvise ihoni sinzi umuntu uje ninde. Kora igitambaro akadoba banza ajye kubibika ubundi ajye kureba uko manze ninde nakuvugije ihoni. Amwise Frida. Uyu mugore yitwa Isabel. Kaje kureba ninde ufunguye nako ninde ukomanza arinjira n'umugabo. Umukobwa wanjye nkunda Kula 5. How are you today? Ugeze gute uyu munsi? Where's your mom? Mama wari he? She's sleeping. Araryamye. Fine. Ntago ameze neza. What's wrong? Yabaye iki? I don't know, but Ntago mbizi. she's running Ariko temperature. afite umuriro mwinshi. Doctor that I will be. Ariko nkanjye uzaba umuganga. Ndi kumwitaho. Karamubwira nakana gato. I will, Dr. Frida. Okay, noneho Dr. Frida. Ugiye gukora iki? Patients you want to attend. Gusubira hejuru kujya kwita ku murwayi. Just let her rest. Oya mureka ruhuke. Kind mind. Nzajya kumureba mu gitondo. Okay. Giza. Nakana gato na papa wako. Kana barera bita Frida. Mwana wanjye ndagukunda. Nanjye ndagukunda papa. Papa mwiza. Araza yaratashye ari ninjoro avuye ku kazi. Umugore we yarwaye. Minsi yarakomeje iricuma. Yararwaraga akamwitaho nta mutima mubi. Keri. What are you going to do? Because Dr. Frida can continue taking Ugomba kujya kwa muganga ko Frida ntabwo yashobora gukomeza kwitaho. around. Umaze kugenda uremba. Oya ndaza kureba ukuntu ajya kuri farumasi ngura imiti. I'm going to do what? Oya ntabwo ibyo byo ntibikomere ko bibi. Wrong. Kwivura ni bibi. Sheri ni malaria gusa. Ndagenda ngura ibinini bya malaria. No, for sure. Oya ibyo ntabwo biri bube. You need to get to the hospital, Kujya kwa muganga, doctor, ugahura n'umuganga, on what to do, whether to run tests or not. ukorera teste, ukamenya imiti ugomba gufata iyo ariyo. This self-medication, no. Ariko ibintu byo kwivura, oya, no. Ni amafuti. Okay, nta kibazo ndaza kujyayo. Aremera urumvikana barakundana hari urukundo hagati yabo. Ni umugore n'umugabo n'akana barera bita Frida. Well, I don't understand. Like, because you're feeling some type of way, I cannot. Kwa ko uba ufite uburakari ntabwo na yarangiza yamubwiraga ataza hano. You're not suffering from malaria. Ntabwo urwaye malaria yaje kwa muganga. Doctor, what is wrong with So doctor ko naba afite ikihe kibazo ko narwaye malaria. Well, Giza your test result says that you are test results cyangwa se ibyo test twagufashe ziragaragaza ko pregnant. utwite. Umugore aratwite ntabwo yari malaria. Uratwite ntabwo yari nananiwe kubyumva. Congratulations, man. Felicitation ukuri Isabel, felicitation uratwite. Utwite. Ni uratwite.
yambwiye ko atwite kandi ngo inda yiwe imaze ibyumweru 3. Inzi maze yaramaze igihe kuko byaramutungiye kumva ko atwite. Ya kenshi abantu bahitamo gufata abana ngo babarere aba nta wundi ubona bafite baba barananiwe kubyara. Yaje yiruka mu rugo sheri avaye umugabo yibereye muri douche umusanga ikitaraganya. Yo sheri uzi nibi yo jata we uzi ibintu byabaye habaye iki? Yaraje rwose umugabo arishimye cyane. Umugabo wagiye kugira muganga none kuzumbwira ngo iki niki mbwira none ibintu byagushimishe ni ibiki? Iki cyagushimishe ngo akiri irebere ibi ni ibiki? Sifungura urebe reka ntangire ndebe. Fata impapuro arareba guha amaso hano umugore aratwite. Yes kwishimana umuryango w'itashiri ni byiza birashimisha. Uko mumaze igihe kinini mutabyara wagira gutyo ukabona rimwe utanabyiteze kumva ngo umugore aratwite biraryoha. Barishimye umusozi irabafata tangira kurira bya bintu by'urukundo n'umunezero agamurira yose aturuka ku kababaro. Urugo rumwe bamwe umuryango w'abantu 3 baza hano kurya. Aha reka noneho nkwibutse ikintu ibintu byiza byawe muri runo rugo hari undi muntu ugomba kubimenya. Ubwo ni Frida. Papa mbwira banza umbwire kwanza turarya nyuma. Mama wawe aratwite. Wow akana karishimye agiye kubyara umuhungu cyangwa umukobwa kaze kaza karamuhobera. Gusa umugore ntiyishimiye sinzi impamvu utishimiye yuko umwana amenya ko batwite. Ni ka Frida n'akana keza bavuze ko batwite bazabyara vuba umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa karishima. Kagunda papa wako na mama wako gusa papa wako cyane akisanzuraho no kakamwisanzuraho. Umugore arababaye Isabel ntago byishimiye karishimye. Ni ka Frida abana gato k'imyaka 8 bararya. Can we just eat? So wariyo mvuga ni ibiki bigambo uvuga ari bije kibazo. Ibyo bintu uri kuvuga bireki umuntu umugabo agira ibigambo. Mama wa nanjye ndabizi baramuvuga bongorera ntiyamenye ibyo bavuze ni ibiki gusa ntago byishimiye. Umugore agira umushiha aza hano umugore yahise avayo. Umugore asigara yandurura umugabo yagiye mu cyumba nawe yaraje nyuma. Have you finished? Warangije ubuntu bw'ubugambo ugenda uvuga ubwira ko uri umugore wa kabiri. Aravuga ko ari akana ka Frida uri umugore wa kabiri. What's wrong with you? Why would you refer to Frida as my second? Ufite ikihe kibazo gute wavuga ko Frida ni umugore wanjye wa kabiri? In this house. Hano nta banga rizahaba. Luckily you can't keep a secret. Ntawe wabika ibanga. Uri umuntu w'umugabo utagira ibanga nta soni. Little thing that happens in this house you go and tell that. Ikintu cyose kibaye muri inzu ujya kumubwira. That happens in your office you tell that. Kibaye ku kazi ukajya kumubwira. Happens in your dream you tell that. Ibyo warose byose ukajya kumubwira. Uri umugabo nyaba kutagira ibanga. Okay. Umwana wacu ikibazo kiriye. Why are you talking about Frida in this manner? Gute wavuga Frida muri buno buryo? Sharing the good news of a family. Gusangira amakuru meza nk'umuryango. Nkagenda nkabwira umwana uba mu muryango wacu. Harimo ikihe kibazo? Siko tunyumva. So you don't see anything wrong. Nta kintu kibibonamo. Nta kintu ubonamo. When you are about to discuss with that little girl. Urumva ibintu byose ugomba kujya kuganira n'uwo mwana w'umukobwa. Uragira ugashi hano yanguriye mwana w'umukobwa sinzi impamvu. I beg you. Kwinginze. My history, my story. Ibintu byanjye byose n'ibindi buzabigira ibanga nuko ugenda bimubwira. Wige kandi kubika ibanga uri umuntu w'umugabo, uri umugabo. Umugabo utagira ibanga no. Amusomera n'umugore, umugabo hano aritonze acisha make. Filime nabazaniye nabagereye Nigeria uyu munsi. T-bag umbyayishuwe. Sheri I was thinking ndi gutekereza by expecting our own baby. ko twenda kubyara umwana wacu. Very happy that God has finally answered our prayer. Badushimisha ko yakubwa nyuma na nyuma tugiye kubyara. Barahaguruka banza ajye kujya ku kazi mu gitondo. Now that we are expecting our own, None nguko twenda kubyara umwana what's wacu. the point of keeping Frida here? Ndabona nta mpamvu yo komeza Frida tumugumisha hano muri runo rugo. Dumufate tumusubize aho twamukuye umugabo arababara. Umwana bareraga tuve benda kubyara tumusubize aho bamukuye. Umenese neza uzi neza. Why are you sounding like you don't want her? Ko numva umeze nk'aho udashaka Frida muri runo rugo. Oya soko ntamushaka.
bimaze iki kumukomeza ari hano kandi tugiye kubyara umwana wacu? Mureke agenda ariko ave hano dore tugiye kubyara umwana wacu. Umugabo ntago abyumva ariko ni amafuti. Ibyo ntago biri bube. Frida ni umukobwa wacu. Ntabwo ari buve hano. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu tugomba kuganiraho. Byumve wa mugore we. Umugore arimo aravuga ngo kuba batwite. Umwana agende bamwirukane umusubizo bamukuye kubera ko bagiye kubyara uwabo. Umugabo yabyanze. Ariko birumvikana. Muri station sa kubwira inshuti ye ni Brenda. Umva byishimiye. Ni ukuri nishimiye ko ugiye kubyara umwana wawe. I'm happy. Nanjye ndishimye. I'm happy. Ndishimye. It doesn't erase my worry. Ariko ntabwo binkuraho impungenge. Worry. Why? Impungenge z'iki? Kubera iki impungenge? So when Scott gives all the attention, Scott yita kuri uriya mukobwa gusa. I have time to love my own child. Azabona umwanya wo gukunda umwana we. Father will have time for this. Uwe mpapa utabona umwanya wo gukunda umwana wiwe. Baby comes. All attention will be drawn to Uriya mwana azakundwa n'abantu bose. Wowe, ngewe, Frida, abantu bose. Nanjye ndimo. Hey, be happy, please. Umva ishime ni ukuri. Aramubwira ni inshuti ni Brenda, ni inshuti ya Isabel. I'm happy. I'm just. Ndishimye gusa ahubwo wenda nuko ugura ufite agashyari. Nuko umugabo nibabyara batazashobora kwita ku mwana wabo. Tugaruka hano. Frida arimo arazinga imyenda ari mu cyumba cye. Bwiye umusobanuzi ni T-Bag, gafilime nabazanire. Uyu munsi kitwa Frida. Imburizwa n'ubusa nakubwiye ngo ugende. Ariko nimba ukunda umuryango, wumva nawe ugira emotion. Wirebera agafilime kararyoshye. Umugore yahisaza. Mama wako gusa baragatoraguye. Icara. Yaragahabuye. I see you folding clothes. Ndabona kuzenga imyenda. That's good. Ni byiza. You learn very fast. Reka dubizinge vuba. Uhereza indi. Iyo ni imyenda yanjye. Uyimese. And you will wash them very clean. Kandi uyimese icye neza. You use soap to spoil my clothes. Niwibeshya imyenda yanjye ukayipfubya. Urapfa. Bakabwira. Anything happens to my clothes, hagize ikintu cyo ku myenda yanjye. you will die. Kwizeza ko uri bupfe. Umaga mu muntu w'umugore. Uteganya kubyara uri kubwira umwana muto w'umukobwa. Bikwiye umwana niba utaramubyaye yemeza kumurera ufate nk'uwawe cyane umwana nk'uyu ugira ikinyabupfu wubaha umwana akabitekerezaho ntabwo kanga gukora ariko disi bakabwira nabi akise Frida Nigeria ni nini ntabwo uzi umujyi turimo uyu munsi ni uwuhe ntabwo bawumbwiye Uraza hano yizingira utuntu tutwenda turi muri garde-robe. Bafite icyumba cyiza byo. Hari uwakomanze sinzi ninde amukomangira kumbe ni Frida. Avayo. Kiramureba. Yes. Ufashe iki? Aramubwira nabi bwe n'abakana gato. Mama ndashonje. Urashonje. Yego. Warangije gukora ibyo nakubwiye gukora? Oya. Okay, nturabirangiza. Okay. You have to finish your acts. Ugomba kubanza ukabirangiza. And then you go to the living room and you clean it. Ukajya muri salo ukahakoropa. When you are done, you clean the Warangiza gukoropa. dishes. Ukajya mu gikoni ukoza ibyombo. There's food in this house for you. Byose nubirangiza ndaza kureba ko hari ikintu nagufasha. Urumva umugore w'umugome kugira ngo umwana mugabure. So that I'll have energy to do the work you chose. Waretse nkabanza nkarya kugira ngo mbone imbaraga zo gukora ibyo wambwiye gukora. Mvira mu nzu, mvira mu cyumba gira vuba. Sohoka. Umugore w'umugome. Akana ntawe ukanze gukora. Ariko basi karye ko n'imbaraga zo kugira ngo muri imirimo wagahaye. Aje gukoropa muri salo nta kundi. Umumama wako arakanga. Ni Frida. Papa Isata. Amwise Scott. Ageze hano. Papa karibu. Ubona kari gukoropa kandi ntikishimye. Uri gukoropa muri salo? Yes. Yego. Where's your mother? Mama wari he? She's in the room. Ari mu cyumba. I guess she's not feeling. Banza atameze neza. Ntabwo kamutanga yuko yagabwiye nabi yagahati gukora ibintu.
Are you okay? ariko se umeze neza? Daddy, I'm hungry. Ko ndashonje. You're doing all this work on an empty stomach? Ugakora aka kazi kose unashonje? Mana, umugabo ntago abyumva. Just Kandi koko ntibyumvikana. by the way, Icyo gishyira ku ruhande. I'll go make you some. Ujye mu gikoni ubanza ufata ibyo kurya ubanza urye. Ibaze ko umugore akima ibiryo binahari. Ari ukuvuga ngo nukubanza kubiteka. Bamwise Frida, abanza arya umugabo wese azamuka yihuta. Akabyumva John Wick, ari kwirebera agafilime umugore. What is wrong with you? Ariko ufite ikihe kibazo wowe? You're watching TV Hano wirebera filime lazily when you have that bazanye ubunebwe hano. Akana gato k'agakobwa hari yakamo gakora imirimo yose. over you all of a sudden. Huh? Did anybody put you through that at that? Hari umuntu wigeze ukora ibintu nkabiriya wowe? Biriya urimo urakora umwana muto. I said I am also carrying a child Ujya umenya ko ngiye ntwite nanjye ntwite umwana wawe. important than that little girl. Umwana ntwite afite agaciro kamaro kurusha uriya mukobwa. All is an wash and clean the living. Gukoropa no kumesa nibyo bintu uri kuvuga birenze namukoresheje. Think me that is pregnant that you expect to mop the floor for. Urashaka ko njyewe utwite nibyo ujya kuba biriya? Biravuga ngo biroroshye ntabwo bikomeye. Ntabwo bikomeye. It's not difficult. Well, if it's so difficult for you to do, Bikomereye wowe mba bigoye bigukomereye. Kuko udashaka umukozi. listen, I will not have this in this house. You're not going to. Ntabwo ibintu nzemera ko bikomeza kuba muri ino nzu. Umugabo yarakaye. Okay? It needs to stop. Ibi bintu urekere kujya ubigenza gutya. Treat me like a nobody too. Njyewe mfata nkaho ntacyo maze. Come here and take side with the little girl. Wowe wita kuri uriya mukobwa gusa nta n'isoni. Umugore agira umujinya. Umugore w'umwana mubi kweri twamubonye. Bamwise Isabel. Care about my child. Nta nubwo witaye ku mwana wanjye. Hano ibaze nawe inda ntiramara n'amezi 3 ariko yabigize ubukwe, yabigize ibintu birenze nta kindi yakora. Sawa. Hehe, filime nayibazaniye sobanuzi nitibago mu byayishuwe iyo bera ritagatifu. Isamanuka n'umujinya. Wowe warwana. So you want to cause problems Ushaka guteza ibibazo between my husband and I. hagati y'umugabo wanjye nanjye. You want to cause confusion. Ashaka guteza urujijo wowe nta soni. Icara hano wamushinze. Hagarara hano. Henceforth you will work Nta n'isoni. for everything that you eat in this house. You will even Nta n'isoni rego umusazi. eat in my house. Urarya n'inyama ebyiri mu nzu yanjye. The last time you eat with meat. Ubu nibwo bwa mbere ngo nyuma urya inyama. Right now. Tuvana ino sahani hano. Abwira nabi n'akana gato. Adafite icyo kazi. Mwubaha agira gute akora byose. Ariko ntagafata nk'umwana mu rugo. Isabel sinzi impamvu ibimutera. Tavayo umugome nta muntu w'umubyeyi wagafasha umwana kuriya. Ubone niwe waba utaramubyaye umwana n'inkundi. Did I do anything wrong? Papa hari ikintu nigeze nkora kibi. Mommy has changed so into. Amaze guhinduka mama. She needs to do all the hard work and she. Ankoresha imirimo ivunanye. I'm a stranger. Iyo duhuye arankankamira nkaho wagira ngo ntago ndi uwa hano ntago nzi. And she's just experiencing changes. Ya ni kubera ko atwite hari ibintu bigenda bihinduka. You see, when women are pregnant, Iyo abagore batwite their emotions are heightened ibyiyumviro byabo birahinduka. differently. Batangiye kuganiriza abantu uko batakagombye kuba bababwira. So Ibintu byinshi bikaba bakora ibintu byinshi bitandukanye. longer, okay? Nkabwira kugira ngo byibuze kumve yuko atari ubugome. Gusa ni ubugome twabibonye. I assure you. But Daddy, Papa what can I do to make her happy? sinakora iki kugira ngo mama anyishimire. I don't like being scared when I. Ntabwo nkunda kumubona ngo mpite ngira ubwoba buri gihe. Ntabwo kabishaka. Fine, I'll talk to her and Baza kumuganiriza. treat you better. Bwira ukuntu azajya gufata neza. Ka Frida urakoze papa. I love you ndagukunda papa nanjye ndagukunda. Ni papa n'umwana we. Umwana batabyaye barera. Give it to me. Kula tano. Papa n'umwana Take you in now. akaryamisha. Ntabwo yagomba kuryama buri gihe aje kureba uko kameze. Bakaganirize. Nye kabayeho gate. Ni umupapa mwiza. Kakabiza ubundi bikomereza. Ijoro ryiza nawe ijoro ryiza. Ni Frida mama akagafata nabi. Tumeje filime yacu. Kumwe n'umusobanuzi wo mu byayishuwe. We Frida yahise avayo mu gitondo cya kare. Frida wa Ruzingo avayo sinzi ko noneho yakoze iki. Ebye no sahani. Sinakubye ngo woze ibyombo. Dore iyi ngiyi iriho amavuta wamushenje. Utifata irye bino bipande. Sezwe ntaso ntago wakagombye kuba wogeje ibyombo wowe. Akabwira n'abarakubita n'umubyeyi gito. Ageze hano ngo Isabel kiri ibyo murakora ni ibiki. Why will you eat a child like that?
kuki wafata umwana gutya ariko To wash plates. ibaza umurezi umuntu ntabwira koza ibyombo Will I be teaching her how to wash plates at this age? ibaza umwana utagikina akora kumenya uko angana uko Stop it. umwana muto amuhungira inyuma umushuti witwa Brenda ngwino hano yarakaye ntabwo yishimiye kubona umushuti wafata umwana gutya umwana muto umwana utagize icyo amutwaye Come on, please. ngwino hano ngwino wamuseze ntabwo unzi utera urukweto Where you? Stop. kuri umwana mubi ni umugome What to do is eat and take my husband. umuneza ashobora no kuzantwara umugabo kumva ariko ashyari akana gato k'imyaka 8 hafi 9 agafuhinga kazamutwara umugabo kaza hano turagura ibimene by'isahani amaze kumena n'akana gato amuzana mu cyumba sasa ni Brenda ni inshuti This is not you. aza uyu ntago ari we narinzi kera No, that small girl. kuko wafata akana gato yakuri ukagafata uko wiboneye Who is my child? uriya ntago ari umwana wanjye Don't Scott. Take this girl to wherever we brought her. nambwiye Scott afata kino cyana gisubizo yagikuye ariko yarananiye What is it? igikomeye ni cye muri ibi ngibi umufata akamusubizayo mukuru What with my child? ko twenda kubyaro nkabyara umwana wawe So this fight? umwana uko rumeze izi ntambara zose n'uziteza icyo atamusubizayo mukuye It's the only way bikora uko ubishaka to affect your husband. ariko ibintu uri gukora umenye yuko bizagira ingaruka ku mugabo wawe Babe, I don't like this thing. ko utafata umwana we ufatira mwana nk'uwo ushaka ko ibintu ukomeza kubikora House again. I'm expecting my own child. njye nenda kubyara umwana wanjye Come back to wherever you brought her from. That's all I'm asking. nambwiye njye icyo ushaka gusa nuko yafata umwana akamusubizaho yamukuye To your marriage. reka nkubwize ukuri ibi bintu bisangiza urugo rwawe If I affect my marriage, I will destroy her. mbere yuko byangiza urugo rwawe uyu mwana ngomba kubanza nkamwangiza nkamurimbura ubwo ni umugome Brenda amugira inama nziza ati ibi bintu ukora bizagusenyera urugo aha ntabyivangamo se mama habwirwa bumva You need to learn how to balance the love you uba kwiga uburyo wabagabanya urukundo Brenda yahise aza hano properly. umva ubafate neza ubasaranganya urukundo bose bakunde kimwe Comfortable with your daughter around. The sudden change. sudden ahinduka kubera ko atwite I mean, it can't be because of the pregnancy. ntabwo mpamya ko ibintu biterwa nuko atwite So badly. uriya mugore ufata umwana nabi So badly. I afata nabi cyane pe need to talk some sense into her. ibintu ntacyo bivuze Apply wisdom. nyine ndabyumva ariko basi gerageza ushyire mu wisdom ubahe bose ubwigenge bisanzure mu rugo Please. kwinginze aramugira inama ni Brenda inshuti y'umuryango Thank you. urakoze ni umugabo wumva ugirwa inama I appreciate you for coming out to tell me this. Thank you. ndagushimira ko waje kungira inama urakoze cyane No problem. I don't want you guys to have issues. nta kibazo ni ukuri sinshaka ko muzajya mukomeza mufitanye ibibazo aparitse ku ruhande baganire bahite bagenda bazi amategeko y'umuhanda nta bintu byo kugenda musakuriza mu nzira mugaparika mukaganira byarangiza Frida yaje hano sinzi aje gukora iki noneho umugore yaryamiye mu ntebe aratuje kavayo mama Please, I'm sorry for kwigeze mbabarira ku byabaye nakubangamiye kare please kwinginze kirabyuka come to me again. ni ukuri ntuzongere kumbwira nabi I've offended you, please forgive me. nimba nakubangamiye mbabarira ni ukuri ntibizongera Angry. madamu ibaza gufata akana gato akakita ngo ni madamu akana gato You said is if you leave my house. wumva njye nakubabarira ariko umviriye mu nzu You know I don't have another. mama ntabwo mfite ahantu najya I don't have another parent. nta bandi babyeyi mfite mama abandi Where to go? uzahabona ahantu ujya Between me and you. yewe ntabwo ushaka ko tuzajya tugira conflict hagati yanjye nawe I don't want anybody that will come and be dragging property in my children. ntabwo nshaka umuntu uguma hano azajya ajugunya ibintu ku mwana wanjye ndashaka ko uva hano ni umugome umugore uzi kwirukana akana kangana gutya Call me, don't try it. umva tuzongera kunyita nyoko tuzongera no kubigerageza Are you dragging love? Are you not dragging love with me? So what are we talking about? njye nawe turaganira iki wowe uri umuntu w'umujura gusa urumva akana gato k'agakobwa k'imyaka 8 Do you even resemble my husband? uzi urabona usa n'umugabo wanjye nubwo se urasa nanjye we ntabwo uri umwana wacu mva imbere genda umugome sinzi umubyeyi umeze gute ufata umwana nabi guri umwana umwuba yigaragariza urukundo utamuteranya ku mugabo utavuga ibyo yakoze byose ariko disi umufata nabi Isabel sinzi abiterwa n'iki aracyari muri Nigeria umunsi niho nabazanye kugira ngo ni T-bag saha y'ijoro Isabel yicariye mu cyumba akaba ntarataha isaza baby bite
barasuhuzanya kundana n'umugore n'umugabo. He's okay. Umusore wari umeze neza. Wowe wari umeze gute? Uyu musore wari mwiza. You going out? No. Gisohoka. I'm just bored. Oya nagumye hano mbangamiye gusa ndi bored. Oh, thank you. Uri mwiza urakoze. So, what's Frida? None se Frida ari hehe? I didn't see her. Umubaza Frida yahise arakara. Ntabwo nigeze umubona hanze. Arangije ararakara ni umukobwa. Ni umugore ntabwo akunda umwana witwa Frida. Gikonje isura. Ariko se wowe buri gihe uje buri gihe ugomba kumbangamira umbaza Frida. Asking me about Frida. Buri gihe umbaza Frida nta n'isoni. I don't want her here. You know when you mention her name, I'll be upset. But you go Nta kintu bavuga udashyizemo ijambo Frida. Umugore yarakina ntabwo akunda Frida. to shout. Urashaka ko usakuza. Can't do anything without you bringing that just like. Ikintu nta kimwe wakora udashyizemo kiriya gikobwa mo hagati mu biganiro byawe. I'm sorry. Babarire sheri. Ngo bacisha make bavuye no kumugira inama. Stop making your face like that. Oya wikwigira gutya ku iyo sura yawe ya sheri. Iyo sura yawe reba urebe ukuntu umeze rwa sheri. Bitwara gake. I'm sorry, listen. Babarire. I'm serious. Yes, you. Ngo bucisha make ukunda umugore we. Ko umugore yatontoma ko nawe ntasara. Bitwara gake kugira ngo amucururutse. You especially came up with one idea of getting, you know, what the Urabona indi miryango ariko Rina umugabo no guhita gukubita igishyi. get that would just try, just warm up to us. You to stay one food without mentioning Frida's name. Umva uno kumuneza ntabwo warangiza kurya utarangiye kuvuga uriya mukobwa. Try it. Aseka ni umugabo. Die. Ataza kugerageza. Well, you listen as you want. Nugerageza naguha amafaranga 1000. Ati reba ukuntu izuru ryabaye. Uza kwiganira umugore n'umugabo. Ese yivumbura arasohoka. Agabo ashaka ko umugabo avuga izina Frida abyuve mu matwi ye. Mahana yanjye ururusha. Uyu mugore aha nsaba ndora. Umugabo ni umwana mwiza. Arasohoka ajye ku meza atashye ninjoro. Ariko yihangana ajya atavuze ijambo Frida. Byoroshye nundi munsi bavuye hehe. Kirigenda wigengesere genda gahoro gahoroshe babarira. I knew you were giving me just Ndabizi kumeze neza ko ngomba kukwitaho. Frederick. Excuse me. No, but stop saying that. I'm not going to call my child Frederick. It's Frederick, you know, it's Frederick. Umwana wacu ni Frederick. Frida. Frederick cyangwa se Frida. Ntabwo nshaka umwana wacu azamwita Frida. Nako Frederick. Let's call it Frederick. Baganira na mugore n'umugabo avuye hehe. I mean, doesn't tell me no. I have to sleep. FF. Like, yo, F. FM. Umugabo na Radanja. That's my husband's name. Scott ni izina ry'umugabo wawe. Opinion. Who's your husband? Umugabo wa ninde. Oh, wow. Kira ni umugabo umwana mwiza. Kundira black na mutima mubi. Gusa umugore we icyo ntazi. Man, you go to the hospital Avuye kwa muganga. one day and you're treating me like. Ajyanye kwa muganga umunsi umwe none kumfata nk'iyigi. Hello, ahita aza mu cyumba kureba umwana. Ntiyaryama atamubonye. Kula tanu peti yangu. So how are you? Umeze gute? I've got good news. Afite amakuru meza kuri wowe. Aza kukabwira. What is a good one? Uko meza nayahe? Yes. Gutomboza. You are guessing. Urabizi ko ngiye ntari mwiza mu bintu byo gutomboza. Fomboza nako niko bavuga. Utekerezaho ya papa ambwira sha. Papa wambwiye. Reka nkubwire. Myself and your mom, we went for a scan. And the result of that scan, Amakuru meza nuko ugenda mama we tuvuye kwa muganga guca mu cyuma ati noneho ibisubizo ukuntu byagenze. I've been a baby. Ibisubizo nuko tugiye kubona umwana vuba bari mu kubyara bari mu kwibaruka. Kaze kabyishimira nakana keza ni ka Frida. Kumbe the band manager ku muryango arabumva kandi yamubuje kuzajya ibintu byose bigira kano kana. Taking it well. Don't worry, I will make sure I balance the love. Ntugire ubwoba nzagerageza uko nshoboye kose mwese mbakunde baho urukundo rungana. Kula tanu peti yangu kiraho hano. Arishima nakana keza. Papa wako Watching? wari murareba iki? I hope you're not watching something silly or Mwereke ni iki yari kureba yasanze gafite iPad. Tablet sorry. Asohotse yumvise umugabo asohotse ariruka arahunga ni the band manager. Polisi w'urugo. Bavayo ntiyajya mu cyumba ahita asohoka ajya muri salo kurya.
asigara hano. Kumbe the band umugabo agisohoka yahise aza igisenzi kiza kimbone umujinya mwinshi. Wowe ntabwo nyina agira nibanga n'umugabo wanjye kubera wowe. Ibi byose ni byo. Sohoka bira mu nzu gira vuba. Mama mbabarira sohoka. Mama mbabarira. Umwana nta kosa yakoze. Umugabo araje aramubwira ko disido ndebera. Fata igikapu cyawe sohoka. Vira mu rugo. Umwanzo wo kukirukana kitaraga umwana muto. Ukurikiza igikapu cye. Noneho afashe umwanzo akirukane buru. Abari hano hari abatonga. Kira mvira mu rugo. Kari hano karanye umutwe ku nzu. Sinzi. Video ko umutwe ku nzu sinzi. Nyiramivumbi iri ahantu ni habi. Bimvise abantu batonganaga batagitonganaza kureba. Nyenze gute? Gera hano. Babisha umwanda gusa. Umugabo yasanze akana karyamye hasi umugore nta nimwe wese yigendera. Isabel ibintu akoze yakana gakubita umutwe ku nzu sinzi biragenda gute. Gafata akajyana kwa muganga. Yenze filime nabazaniye umunsi iyi ngiyi ni Nigeria aho nazabajyana cyane iwacu. Ejo bundi ni mu Rwanda. Ave yacunguza uburyo umwete ariko yakageza kwa muganga. Fata imfunguzo z'imodoka gasohoka na cunguza uburyo umwete rebe ko yagera kwa muganga ntakira. Wanjye ko ufata ukomeze komeza ufate yakomeretse amaraso atava ari menshi. Genda avuza amahoro none abantu bose bamutindiye muve mu nzira. Komeje kumujyana kwa muganga. Akana gato yasinze biragenda gute? Umeze neza uramera neza ho. Komeza ufasheho. Uzihoni umugejeje kwa muganga kwa nyiri ntuza. Muganga none aha. Tuza wa mugabo wiyaga. Niwe bigira ubuko. Samwihutisha mugeze kwa muganga arebe ko abaganga bafasha. Aza hano arategereza. Yahamaze umwanya munini ategereje. Muganga nawe hano rebe nako ntago ari umuganga ukora kuri reception. Dr. yavuye nyuma y'igihe kirekire mugabo ategereje. Doctor, My daughter, how is she? Mukobwa wanjye ameze gute? She's fine, man. Mukobwa wanjye ameze neza sibyo? Where's my daughter? Mukobwa wanjye ari hehe? We're trying our best. Twagerageje twakoze ibishoboka. Iki? Bishoboka? We're trying our best to save her. Twagerageje ibishoboka ngo tumutabare. Save her, right? Nyine mwamutabaye sibyo? I'm so sorry. Mbabarire. Muganga akubwiye gutyo umenya ko umuntu ibirometero byamushiranye aba yapfuye. Ndekura muganga winkoraho. Sorry about what? Sorry sikiki. My daughter. Mukobwa wanjye ari he urambwira ngo sorry habaye iki? Mukobwa wanjye ari he? Muganga yabuze nahabera bimubwira abone umugabo yababaye. Genda kamwishe. Sorry about what? Where is my daughter? Yatangiye ku. Oya mbwira umukobwa wanjye ari he doctor? Mbwira umukobwa wanjye ari he? Babarire. No naga byumva nawe yarabyibwiye n'umuntu w'umugabo. Frida wanjye agakundaga. Ukashoboye kuharenga. Kubera umugore icyo ntazi. Muganga yubitse iki watermelon no umutwe. Abona umugabo arababaye. Abuze umwana w'umukobwa. Fataga nk'uyibyariye. Cyitse umugongo. Ndakura we nyifatishwaho nawe ndakura. Yo birababaje. Ko tabuze umukobwa yakundaga. Umwana muto yirereye. Fataga nk'uyibyariye. Kubera amakosa y'umugore yigeze ushaka kumukunda n'umunsi no ayerera he sinzi. Yarakomeje ari icuma afata umwanzuro ata Frida turi kureba babyeyi gito rebereho urwango mwereka abana banyu ingaruka nizaba nziza kandi iteka ryose ibyo ukora bibi bizakugaruka. Yaje hano n'umujinya mwinshi sinzi arumva atavara mu modoka aragenda gute
bamwise Scott, afite umugore witwa Isabel, afushije umwana w'umukobwa witwa Frida. Umwana barize akiri muto, ariko bari bamaze igihe arabuza urubyaro. Yaje hano ku rugero urumva yakwica n'umuntu, fungura n'umujinya, avayo yarakaye, sinzi wakora icyo ari wowe Isabel, cyuga kubitaho imese Frida. Isabel wamureze vayo umugore ibere harirebera televiziyo ntacyo bimubwiye kibiwe n'ubu urishimye wafashe ubuzima bw'umwana muto ukabukanda ukamwica. Ushaka kuvuga icyo ariko ukabyumva ukazi ko umwana yapfuye avuga iki? Ugafatwa ko umwana wacu ukamukura mu buzima. Ibi bintu ntabwo nzigera mbikubabarira Isabel. Gusezeranya ko ibi bintu uzabyishyurira. I didn't touch her. Ntabwo ugenda nigeze mutoteza, ntabwo uziye mutucaringa. Leave the house. Njye nafashe igikapu ntumwe ngo nasohoke. Bring her bags out. It's not my fault. Njye ntabwo ari amakosa yanjye, ntabwo ari njye wamwishe. Ni amakosa yawe. Ni amakosa yawe. Nabikunda kwawe. Aramutonganya umugabo yarakaye. Uzi umwana we. Gusa umugore ntiyemera n'amakosa. Nta kintu kimwe hano gihari cyo kuganiraho, cyo guharira. Umugabo arababaye. Wakomeje kumufata nk'umwana twatoraguye, umufata uko ubonye. Just to make you happy. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo ushimishe. Kandi ari wowe wavuze ngo umwana tujye kumuza kuko twari tumaze igihe tutabyara. I love for you, Isabel. Nuko ndebera Isabel wowe. Ibintu byose nabikoze ku bwawe. That is why you pretended you loved her. Ntukigeze kugira, nta n'ubwo ugeze wigira nkaho umukunda dore. Evil. Uri kibi. Ni amakosa yawe. Amakosa yawe. Chose that girl over me. Uriya mukobwa muhisemo kundusha. Igihe cyawe cyose n'urukundo. Care about my own child. Yewe ntwita umwana wanjye. Tell me that it's my fault. Umwana wanjye ukavuga ngo nta makosa yanjye. Ari gukora iki? To yourself. Ariko irebe. Icyo uvuga uriyumva wowe. Uriyumva. Contesting attention. With a little. Babaye. Kugafata umwana nk'uri. So nibine, so niziki nakoze iki? Ntabwo umugore yumva yuko ari amakosa ye. Ari amakosa ye. You will not get it. Ntabwo uzongera kumva. Jamwe ngo ntabwo uzi umwana gusa. Umugore araniga. Yagize umujinya gusa umujinya ni mubi. Afata imyanzuro. Igihe mwaraka, umufata yatangiye kuva amaraso. Umugabo yikangamo. Nizo ngo z'iki gihe kwa muganga hano. Umugore wanjye mpamvu amaraso. Mushobora kumuzana hano. Ni umuganga musange mu rugo. Yasohotse yiruka. Harakomeza ari icuma. Sizi biraherera he. Ni Scott afite ibibazo. Apfushije umwana none umugore we uri utwita. Atangiye kuvirirana. Kire filime yacu sobanuza nti bago mbyashuwe. Aza hano masaha aragenda ari icuma narata. Tegereza akomeza gutegereza igisubizo kiza kuva kwa muganga. Family planning. Muganga yaje hano. Cyane impapuro nzinzi niziki. Please calm down. Wa mugabo. I just need to sit down. Muganga bamuriho wowe wicara baraza kubwira ibisubizo biri buvemo. Yego nta kibazo kanicare. Arahangayitse ntihatuje. Ubwo umugore ari umunyamafuti ariko twita umwana we. Sinzi biragenda gute. Ategereje. Akomeza gutegereza amasaha yabaye menshi. Gore bagiye kumwita. Anga yavuyeyo. Noneho bigenze gute? Haguru. Ngura nyemeze gute? Mukuru ameze neza cyane. Ameze neza. Arishima. Muhungu wanjye. Muganga abitekeza. Mwana twagerageje. Baza indi nkuru mbi. Twagerageje ariko happy byanze. Nkuru mbi. Mwana banze yapfuye. Ushobore kuba yakuyemo inda yavuyemo. Mwihangarisha n'umuganga. Umuganga banza bisaba umutima ukomeye. Gufata umuntu umwe ukamubwira inkuru ebyiri mbi zitandukanye. Ntabwo byoroshye. Ntabwo abyumva. Umwana w'umukobwa yapfuye. Umwana w'umuhungu yari atwite umugore yapfuye. Ndivuyemo. Hari ibintu ubundi bikubaho ukavuga uti mana nacumuye iki? Nakoze iki ni ikihe cyaha cyanjye?
ibintu bikakubaho ukagira ngo ni gatumwa wararaha mu bitaro inda yavuyemo. Brenda yahise aza kumureba. Ni inshuti y'umuryango akaba n'inshuti ye magara. Sheri wanjye Brenda uraza kumera neza. Afite amarira. Waiting for so many years. Tegereje igihe kirekire ko nzatwita. This is where it all ends. Rero none disi ukuntu birangiye. Ubuze umwana we atwite. Nyuma y'imyaka myinshi ategereje. Imyaka myinshi cyane ko yaceceka biraza kumera neza. Stop dance. Rekera. You'll be fine. Biraza kumera neza. Isabel amera neza. Please ndakwinginze. Isabel, please. Isabel ndakwinginze. Just completely and totally finished. Nukuri ndarangiye pe. Ndarangiye ibyanjye bindangiriyeho. Ijuru ringuyeho. Okay. Biraza kumera neza. Okay. Be fine. Ni Brenda aramwihanganisha. Zakomeje kwicuma ari kwa muganga. Yagiye afite ikibazo ari kuvirirana. Umwana byagenda neza ndivamo. Kandi disi nabuze umwana barera. Scott yaje hano nijoro yiriwe kwa muganga. Ibanze yanyweye ubona yacitse intege. Yatashye mu rugo wenyine aramusize kwa muganga. Arababaza. Sinzi Scott yacumuye iki. Tuma ibyago byose ari we bibaho. Ariko gupfusha abantu babiri ku munsi. Yaje hano yagiye kwiyahuza inzoga. Usanga ikindi gisubizo. Ndababwiza ukuri ese igisubizo. Scott yaje hano gira inyuma y'imodoka. Ubuze n'imbaraga zamujyana mu nzu. Hano mwabyaye mu karera. Mufite afite urukundo. Akunda abana bose nkaba umwana wese nk'undi. Ndababwiza ukuri. Ukazicyaha muzazibona. Scott yabaye umugabo mwiza. Benefura umugore we. Ita ku kana ya adopsi. Azanye ngo barere. Ariko dore biri kumubaho. Yitabye Imana uyu munsi. Kandi umugore we yaratwite y'imyaka myinshi. Uyu munsi nawe aramubuze. Filime yiswe Frida. Basobanura ni Tibago mubyashuwe. Aje hano byanze. Gupfusha abantu babiri ntabwo babyoroshye. Inywera inzoga yasinze. Bagenda gute bagenzi? Aje hano biranga irarira hanze. Inzoga yazibuze zimwinjiza mu nzu yasinze. Inzoga zivanze n'akababaro. Kwihangana yishyiramo akanyabugabo ariko biranga. Ahangaha ijoro ryose igitondo cya kare umunsi ukurikiyeho bari baramutahanye. Ni Brenda uri kumwitaho. Ni inshuti y'umuryango, inshuti nziza byo bagira inama bafasha muri byose badashoboye. Jano ni Isabel arababaye. Yuko umwana bareraga umwanza agapfa n'uwo yaratwite arapfuye. Sizi iki cyaha nibo wazakibabarira ari wowe. Isabel ntabwo yabaye umubyeyi mwiza. Ababwiye ngo garuka z'icyaha yaba vuba cyangwa kera urazibona. Yize inshuti nziza yitwa Brenda ntigeze umusiga mu bibazo byose. Televiziyo bakayisize akagarutse asanga nta muntu yigeze uyizimya. Umugabo kugira hano ntabwo umugabo arimo arapanga ibintu. Yenge ahantu kure cyane. Umva ngiye kujya kure y'igicucu cya Sekibi kurimo. Reka ngomba kubaha umwanya mukaganira. Ni Brenda muganire nk'abantu bakuru. Isabel asanze umugabo ari gupakira sinzi agiye he. Frida died. Frida yapfuye. But I lost a son too. Ariko nanjye nabuze umuhungu wanjye. Aren't we even? Why are you acting as if I'm the one who deserves to know? Ko wigira nka ngiye kwiriye igihano cy'ibyabaye. Seriously trying to shift blame. Are you? Umurego ko wabuze umwana we? Just think you're overreacting. Aso ko kuri numva ibintu bigize intambara. Not here. Ni ngiye wababaye hano. Why are you acting as if you are the one who's Uri kugira nka hari wababaye ariko. trying to make me feel guilty? Kuki
kushaka kugaragaza nk'aho ufite icyaha. You know, Uzi n'ibindi? you deserve an Oscar for the role you played in destroying everything good. Wowe wangije ibintu byose byiza twigeze kugira. You took my daughter away from me. Wantwaye umukobwa wanjye kuri ntazongera kumubona, yarapfuye. For me. N'umuhungu wanjye nari ntwite utumye apfa. But just remember this. Ariko binjye ubyibuke. You did not just lose a daughter and a son. Wabuze umukobwa n'umuhungu. You lost a husband. Ubuze n'umugabo banza agiye kumuta mu nzu. Scott afashe umwanzuro avimo runo rugo agenda. Nyarubanamo n'umugore umeze Then you can leave. niba ushaka kugenda genda. I lost my son too, and I need time to mourn. Njyewe nawe njye nabuze umuhungu wanjye kandi nkeneye igihe cyo kumwunamira. I lost my son. Nobody's talking about that. Nabuze umuhungu wanjye nta n'umwe ubyitayeho nta n'umwe ubivuga. How many years? All you care about is the God that we paid. Imyaka yose nari maze icyo witagaho ni umukobwa wawe gusa. Isabel yagize ishyari. Nta keza k'ishyari bagenzi. Aza hano mu gitondo Brenda yarabasura. How you think? Ni kuri mutekereza. Going between you and your child was an accident. Urashaka kuvuga ko ibyabaye hagati yawe n'umwana wawe byari impanuka. His own child. N'umwana wenyine wari uhari. Happened between Frida and I was also an accident. N'ubundi n'ibyabaye hagati yanjye na Frida nabyo byari accident. Byari impanuka. But the way you were treating Brenda aramuganiriza. Aramubwira ngo niba uvuga ko ibyabaye hagati yawe n'umuhungu wawe byari impanuka. Nawe ati nanjye byabaye hagati yanjye na Frida byari impanuka. The Scott to leave the house. None se urumva ibyo byatuma Scott afata umwanzuro wo gusiga urugo rwe. reaction. The Overreaction. impact Iyo umuntu akorera afite umujinya. of all of this, the better. Ni byiza ko wakwemera ko ufite amakosa. Ntabwo Isabel na n'ubu yari yemera yuko ufite amakosa ku byabaye. Iki I don't know. ngo mbizi. Buriya rimwe na rimwe kwemera icyaha ni byiza. Brenda yababaye hafi abagira inama nk'umuryango. Nta na rimwe yigeze batererana ibihe bibi cyangwa byiza banyuzemo. Yaje hano araryama ni Isabel. Umugabo yamutaye. Igitanda cyiza bararagamo ari babiri. Umusare kigaraguramo ari umwe. Izi ni ingaruka z'icyaha. Abitekerezaho. Ijoro ryose ntabwo yigeze asinzira. Nawe rero ntiwasinzira. Uje umwana w'umuhungu none n'umugabo aramutaye. Ariko disi yanabuze umukobwa yangaga. Umwana muto bareze witwa Frida nawe yitabye Imana. Ta telefone sinzagiye guhamagara nde. Kumbuye umugabo ntibaza ukuntu umugabo yagenda akamusiga. Nyuma y'imyaka yose bari bamaranye. Umunsi umwe gusa uhinduye amateka ibintu biba bibi. Arahamagara. Bamureze umuntu wamangeye nimero ntiriho. Yegereye mugerageze inyuma. Hanze rwamagara umugabo ko nimero ntayiriho. Arongera agerageze yumve. Ariko se wamureze wege twakubwiriye yuko nimero itariho waretse kutubangamira kutumarira umuriro. Yamwanze mu nda. Yifubika umusego wajyaga gupfumbata umugabo. Ukwipfumbatira igisego. Inzu nini nziza babagamo nk'umuryango irimo ari umwe. Baraga igihe gitoya babyara umwana umuryango wuzure ugizwe n'abantu bane. Ariko ntibyabaye kugira ngo bibe umwana yaratwite yapfuye aho bareraga arapfa. Yose ni amakosa ye. Isabel Scott yamusize mu nzu w'umwe. Agenzi mbabwiza ukuri. Zamenya agaciro k'ikintu uko umaze kukibura. Tangiye kwibuka kera cyose bamaze ka Frida mu nzu. Uri umuryango mwiza. Papa wako yirirwa bakina bari ku meza bakina dame. Ibyo byose akabyibuka gusa nta kintu yakora ngo bigaruke igihe cyaratambutse. Burya bagenzi ntuzifuze yuko wazagira ibintu bigasigara ari amateka. Ahubwo igihe cyiza wagize kibemo neza. Ibyiza bizagukurikirane. Bane nabyiteka ryose amarira yaraje. Isabel yakoze ikosa utamenye. Weraswe bizarangira gutya. Ariko aka kanya ikintu afite yakora uhindure nk'umuntu mwiza. Frida ntiyagaruka kandi natwe nawe ntiyagaruka. Wakora cyose ntabwo ibingi byazakuvamo. Yo birababaje. Yes, she has hurt you. You should know by now that Hano hari umuntu batangiye kugira inama. Birya Brenda turarize yaje I hano. have you. It's
time for you people to kiss and make up. ni igihe cyanyu cyiza mwakagombye gusomana mugahana icyizere. Your children. mwese mwabuze abana Guys, to keep doing this trials. mwakomeza gukora ibi ngibi mukora ibishoboka musubirane mu abana mubane neza. Ntabwo bishoboka, A son ntabwo bishoboka. lost my daughter. yabuze umuhungu, Son. njye nabuze umukobwa n'umuhungu. There is no going back from this. ibi ngibi ntabwo byazagaruka. I'm going to forgive Isabel for this. This is Isabel ntabwo nzigera mubara n'umunsi n'umwe. this is the worst she can do to me. iki nicyo kintu kibi yankoreye mu buzima. There's no gutuma njye mbura umwana wanjye w'umuhungu n'umukobwa. proof with that kind of a person. ntabwo ujye nabana n'umuntu umeze kuri ntibibaho. Don't get this. You want to throw ntabwo njye byumva marriage because of this is mwakwangiza urugo rwanyu. There's no use crying over spilled milk, okay? What's done is done. ibyabaye byarabaye. yewe ndarambiwe, ntabwo nakongera kubana na Isabel. Brenda aramugira inama twakwisobanurira n'umugore. kosa bibaho no kubabarira bibaho. yahoze ari umugabo mwiza ugira impuhwe, ariko uyu munsi yarambiwe. Isabel ari hano undi hatangiye kumurya, sinzi abaye iki. wibuke aheruka gukuramo inda, nako ntiyayikuyemo ku bushake. yagiye kwa muganga yagize ikibazo inda ivamo, atangira kubabara. ari wenyine mu nzu. Isabel sinzi abaye iki. Nahise nijoro mfasha. Isabel abaye iki? Kira filime. Oh my god. Undi hakomeza kumurya. Sinzi umuntu afite wo kumufasha. Babanaga mu nzu bose bamutaye. Afata telefone. Burya bagenzi, telefone yawe ntizigere iburamo umuriro cyangwa amayinite. ibyo rero muzirinde kujya muhamagara abantu bose mubonye, kuko amayinite muyabike muyarindiriza igihe kibi. You understand this pain? Brenda ntabwo wakumva ibibazo mfite. Mpamagaye Brenda inshuti ye. Komeza gutaka. Iki nicyo cyiza cya telefone. Wihangana telefone yawe igihe irimo amayinite, ndo kuyahamagaza ababonetse bose, uhamagaza igihe kiri kombwa. Ndubona amayinite uhamagara ari we wese bireke. Fred agiye guhamagara Frida, yibuka ko Frida yapfuye. Urabona ariko ingaruka z'icyaha. Umwana wajya kumufasha huye n'ikibazo, uyu munsi agiye kumwiyambaza kuko atakiri ku isi, akiri mu mwuka w'abazima. Yarapfuye Frida, umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 8. aho wigeze rero ahangaha nuko bagukifasha akurugi, sinzi arabigenza ate. gusa yamuhagaye Brenda, sinzi Brenda yamwitabye, vayo yirwaneho. Ndababwiza ukuri ukora bizabagaruka. uri neza ukayisanga imbere, akora ikibi kikagukurikira aho ugiye hose. nabi wagize uzahura nayo, anari muzigera ugira amahoro mu buzima. ibyo ufite ubu ngubu igihe uzaba utabifite. mpamvu rero ibyo ubona byose, ibyo ufite, ibyo kubaho byose byitwaremo neza. sini cya banana, gatebe gatoki. waje hano kuri esikariye amanuka yicaye, amanukaga hano yigenza, cyangwa se afite umwana umwitaho yamugeza hasi. umunsi ntawe ugihari, ukwiriye ukimara. Isabel arimo arafiringa ingaruka z'icyaha. sinzi biragenda gute bagenzi. kurikira abantu ni T-Bag mu byahishuwe, bazaniye filime yitwa Frida. komeza kuvayo. Gisaidira afite yaje kwa muganga, baramureba. muganga zano gucekinga bimeze bite. I'm afraid I don't have good news. What happened? habaye iki muganga? There was a complication. byari bigoranye Evacuation. ubwo yakuragamo inda And yavagamo, kandi pains he felt. nibyo biri gutuma agira ububabare umeze gutya. Explain well. nyine muganga tubwire neza bimeze gutya. He's in the presence of her husband. nakubwira ko umugabo wiwe ahari. Don't mind. abageze hano yumva hari ibintu bari kuvuga. The blood is weak. Please tell us what's ubona mpamvu yari mu nzira tubwire. It will take a miracle for you to conceive again, Isabel. ni ukuri Isabel kugira ngo azabyare bizaba ari igitangaza. ngo yamubwiye gutya, ni nkaho yakamubwiye ngo Isabel ntazongera kubyara habe na rimwe. ababyeyi yagize ikibazo, umugabo yarabyumvise. tumbabarira umuganga niko avuga. ngo yarabyumvise ko umugore we Isabel uko byagenda kose atazongera kubyara. aramutse abyaye cyaba ari igitangaza cya Nyagasani. Isabel yarihebye, agahinda. umwana yaragize amahirwe yo gutwita nyuma y'igihe kirekire, inda yavuyemo. nyuma yo kuva muganga nawe ababwiye yuko ashobora kutazongera kubyara. inda byaramubabaje. Isabel ni inshuti ye, yarihebye. ni Brenda.
umugabo yahise avayo yinjira mu cyumba cyabagamo Frida. Abantu yamusangaga buri gihe, umusaraza agasanga nta wundi muntu uhari. Icyumba yajyaga asangamo umwana we Frida, akamuganiriza kugira bujye ngo kuri 5. Uyu munsi ntawe, afashe ka tablet kiwe, arababaye, yabuze umwana we. Ura n'undi w'umuhungu bari batwiye, irenzeho umugore we ntazongera kubyara. Sinzi ari nkawe wakora iki. Ntangira kwibuka ibintu byinshi byiza byabaye. Yirwa kina naka umunsi ntako. Yari Frida bagiranye ibihe byiza, ariko uyu munsi ntawe uhari, yitabye Imana. Biraba nanjye nkumva narira. Umugabo sinzi yakosheje iki, acumuye iki, ibi byose byamubaho. Saba kwihangana n'umutima ukomeye. Sobanuzi ni tibage byahishuwe. Yaraje ari umuntu w'umugabo, bigize aho ari umuntu w'umugabo byakomeye. Nanjye ndumva narira, maze kwibuka Frida muva mu mutwe. Gitondo buri munsi baga mutegura mujyana ku ishuri, genzi narize nanjye. Ariko uko byagenda kose fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, ubuzima bukomeze nta kundi. Uza sinzi gupfusha umwana, gupfusha n'uwari utwite. Inkuru mbi none kazivuga ko mbere watazongera kubyara. Nibutse byinshi byabaye. Filime yiswe Frida, sobanuzi ni Tibago mu byayishow. Ukomeje kwibuka ko uyu munsi umwana yakundaga bakinaga nta gihari. Nanjye narize, amarira yandenze. Yaje hano yicara kuri esikariye ahasinzirira, nta kintu afite yakora. Ese tubana n'ibyiza n'ibibi. Bya mbere ni ukumenya uko twitwara muri buri kimwe. Ese yarakomeje iricuma, umwana yakundaga nta kimubona. Bapfuye bamutwite ntiharamuzi, ariko yareze yaramubabaje. Umunsi umwe mu gitondo umugore asigaye aba mu nzu wenyine. Hari uwakomanze, aza gufungura arebe ninde. Kumbe ni umugabo yari atashye nyuma y'igihe kirekire ataba mu rugo. Yandenze ni Isabel, aba mu nzu ya wenyine. Ararebana nta n'umwe uvuga. Nari nkuzaniye ibi ngibi, ibintu byo kubana sinzi ko byakomeza gutya. Aramubwira sinzi ashaka kumubwira iki. Isabel yikangamo agira ubwoba. Ashaka gusinyira kuri ibi, afite n'ubwoba bwo kubivuga ngo abirangize. Ibazaniye sawa, mbwira. Straight to the point. Get straight to the point. Vuga icyo ushaka kumbwira. Wasijya amahitamo amwe gusa. Afite impapuro sinzi n'iziki. Zino mpapuro zigeze ni impapuro zo gutandukana. Ndashaka yuko uzisinya. Yazanye impapuro za divorce. Isabel yikangamo kugira ngo duhane amahoro njye nawe, batandukane bahane amahoro. Tekereza. First, can I just use the bathroom now? Wamboberera gato yuko mwanya nkaba ngiye mu bwiherero. Sinzi nashaka guhita zifata ajye mu bwiherero, sinzi ariko banza atari cyo kimujyanye. Yakundaga umugabo we, ariko gusa haje kubamo ikibazo cyo gufuha akarenza urugero, gafuhira akana gato ararwa kwihangana. Gusa suko yari yanze umugabo we, wari urugo rwiza. Mu cyumba
nta kintu ubona ni indirimbo ku mpeta yahawe n'umugabo Isabel. Gufuha byatumye urugo rwe rupfa, yanga urangirika umunsi uko ameze. Bambwiye kuzankunda ariko dore ubungubu ukuntu nyanga. Ni indirimbo warebaga ahandi ukareba uko bimeze. Indirimbo turi kumva Isabel yaje hano ntabwo yarazi ko rimwe bizagera urukundo yakundaga n'umugabo anga rukarangira, uyu mugabo amwisabira ngo ugende nawe dutandukane amahoro, nanjye nguha amahoro. Icyo utanga nicyo nawe uhabwa. Ntangiye kwibuka ijoro rimwe hari babana. Indirimbo turi kumva ati icyo utanga wowe nicyo nawe uhabwa. Matudin Tudan niko mwarabu yavuze, iyo ukora ibyo nawe uzakorerwa. Nshaka kubona ahandi uko bimeze. Ari ijoro rimwe Isabel arimo aribuka byagenze gute mbere yuko babana. Bavuye ku kazi barakoranaga, baraganira. Hano hari mbere y'ubukwe baga bishimye. Uze gutyo buri mugabo arapfukamye bitunguranye, akuramo impeta kumbe yashaka kumupropoza mubere fiancé yuko bazabana. Oh my god, no, ntabwo bishoboka sheri. Seriye yaramutungo Isabel. Ubwo yarazi ko rimwe Scott yazafata umwanzuro ambwira ati reka tuzabana. Uyu munsi bari gutandukana. Byose arabyibuka ko yibereye mu cyumba. Sinzi arakora iki. Scott yaje kumusaba ngo batandukane. Sinzi niba byemera cyangwa Scott yisubira kuko arambiwe kubana n'uyu muntu. Ukarya kera azakugaruka kera. Ufite amahirwe ko wishimye uyu munsi, ayo mahirwe yapfusha ubusa. Hari igihe kizagera ukifuza ibihe byatambutse, igihe kitasubira inyuma. Scott yategereje hano hanze ni muri salo. Baravayo Isabel. Araza nta kintu avuga. Oya ntabwo izi mpapuro ndi buzisinye. Arumva atatandukana n'umugabo we. I don't know how easy this is for you. We ntabwo nzi ukuntu bino bintu bikoroheye. There's no way I'm signing to Yewe ariko ntabwo nabona imbaraga zisinye zino mpapuro ngo nawe dutandukane. sign it. I will not. Ntabwo ndi buzisinye. Isabel ararira. Arumva atatandukana n'umugabo we. Your wife. I will die as your wife. Aho ngo ntandukane nawe. Nzemera mfe nk'umugore wawe, ntabwo nagusiga. Sinakwemera ko dutandukana na Isabel. Gusa Scott yararambiwe. Hano sinzi arabitekerezaho iki. Kugira ngo amwereke ko ari seriye, nzira ufashe yitonze. Gusa akuramo impeta y'ubukwe. Ahaguruka amukatire ku mugaragaro. Umugore yakoze amakosa, abaho kubabarirwa. Sinzi nimba nawe amubabarira, ariko yakuyemo impeta. Sinzi nimba nimbabazi agiye kumuha. Scott turi kumwe n'umugore we Isabel aramuhakanira ati ndahamagara lawyer wanjye, avoka wanjye niwe wabikemura ko ntabwo nakujya kubana nawe. You choose a girl over me. Wahise muriya mukobwa kurusha njyewe. Isabel acyafite ishyari nubwo umwana yapfuye kuko arababaye. Bagenzi bibaho ingo z'ubu. Sinzi birahera hehe. Umugabo amusabye ko batandukana. Zinba Isabel ari bugira amahirwe ko Scott yagaruka bakabana cyangwa simba bizagenda gute. Nyenzo dukurikire filime yacu turebe zaragira hehe. Garuka no ku rusengero. For I have sinned and come short of your glory. Mana naracumuye cyane. In so many ways I have wronged you. Nagukosereje mu buryo bwinshi butandukanye. You gave me a family. Wampaye umuryango.
but it wasn't enough. kugira ngo ntago nanyuzwe, ntago wari uhagije. I destroyed everything that you have given nangije buri kimwe cyose wampaye Mana, out of my wickedness. ubwo kwikunda kwanjye n'ubwibone n'ubugome. I pray ndasaba Mana, that you find a place in your heart to forgive me. ndashaka Mana ko ndasaba Mana yuko wamfasha akambabarira. And I have no excuse for breaking your heart. ntacyo mfite nakora kuko waza umutima we. arasenga ni Isabel. I pray that you can forgive me. ndasaba Mana ko yambabarira. Did me no wrong. Mana ndasaba ko wamfasha umugabo wanjye akazambabarira. umugabo ari hariya arumva. Isabel yaje kwicuza ibyaha bye, yarakosheje utaramureba. birababaje, habayeho kutanyurwa, habaho urwango n'ibintu byinshi bibi. uyu munsi arimo aricuza, agiye gusenga Imana byibuze mubabarire, mugufashe ko utazamubabarire. ntabwo yifuza gutandukana nawe. ahangabo watangiye kwemera icyaha kugira ngo umunyamakosa mwiza wemera ko yakosheje asaba n'imbabazi. ugaruka hano ambaye hano ni Isabel. wari undi munsi filime nayo bazaniye bamwita T-Bag. kugiye kuza gutya yasanze Scott yaje ku muryango hano aricara. ni wowe? meze neza. waje hano? yego. reka nkubura icyo wabaza umuntu ukamubaza ubusa, umubaza ngo waje hano kandi umubona ni ubusa gusa, nta kundi, nta kintu aba yumva afite n'isoni imbere ye. reka kapu hasi yicarire wenda baganire. sinzi Scott yaje gukora icyano muri runo rugo yari yararutaye. Isabel afite n'isoni. imfunguzo hasi, abuze no yahera muganiriza. nta n'umwe uvuga, bose bafite ubwoba. wari ufite ukuri, twese twaribeshye. kandi twaribeshye cyane pe, kubera uvuga ko umuntu umwe wagombaga kubabara ku byabaye. umeze nk'usaba imbabazi. ndakeka twese dukeneye amahirwe ya kabiri. Isabel ntabyumva, biramurenga. seri urakomeje? yego. ukuri Isabel ntabwo abyumva ko Scott yagaruka. biramurenga, yenda kurira. There's something I should tell you. hari ikintu nakagombye kuba narakubwiye. ko utarangiza kubivuga ahita aramutanga. kuko utabasha gutwara inda utazongera gutwita. kuko yari anabizi, agarutse abizi. yagarutse kubana n'umugore wa business ko umugore atazigera yongera kubyara. ubimenye gute? nari impara umunsi wabikubwira, ariko ntabwo wigeze ubasha kumbona. ibaza uru rukundo ukuntu ruba rungana, byaramurenze. So what are we going to do? none tugiye gukora iki? nta na kimwe. igihe kizatuyobora, tuzatwiyoborera igihe. ariko nyumva umugabo mwiza, umugabo akaba azi ko wamukoreye amakosa yose angana kuri, ariko akemera akagaruka ntacyo. nubwo utazongera kubyara, iyo tuzakomeze tubane, urwo ni urukundo. I'm so sorry. tubabarire. Isabel akishinja icyaha. nagukosereje Scott, nagukosereje, nakoze amahano. Nkora ibintu byose nagukoreye. bararirana urukundo. mbabarire. ageze nuko filime yacu irangiye. ndabakunda. sobanuza ni T-Bag mu byayishuwe. nikurikira.